no kwasia wo ye ni no no nya Afrah Johnson e wo no Sunsum na no obi akra ni ni akro wo ye nipa wo so na obi oba na man fu dwan kwasia wo de movie ada wo man na wa ye nipa ye ni ba bia ye trend wo se ade ya game wo ni trust the game what kwasia me obi a me na ono mi be game Archipalago adropu new song na song na no tebe anyem no a adrop na anwo tebe busiafo ni be ni nyina mu e dey ba Poku 1 TV and your first timer na wa subscribe na wa like na wa comment na wa share ama foforo so enye bia he na mo share so say unya ente ya me ka cho say House of Comfort Herbal and Therapy Clinic the avocado powder na di abase emwo nipadua no wa nkwamo a wofom na yare nkete tai wura nipadua no mesre wa ntempa no ape avocado powder na bia no ebe siesie o kama we die no kura ye fe upia bontan na nkofo ahase eboje so na bibia so aye kama e de amawo esiesie nipadua no eyi yare nkete bia fe nipadua no se wo to asetwetwe wo sisi udompemu Oti sa aya oni nyina no a nom avocado powder wo sha se no numbi abo se sa de e mede nyina no egai sa e friend sense asabro ene yar wan kitinkiti a emani penturi enya hoto no avocado powder me nye ngwa oni pedie mu abehwe na asolve ni nyina e de amama bibia so ayeka mo amwa no ne no mo number na ene go no wo fa na ofre a bibia wo amana ano ne bia no ebebro obi na wonso sa aka bi no ono no bi kama o Ghana anso Ghana number sem na da wono fa mu bia na frɛ bia wo bia no ebe he na adro no sa aka bi eya aduane sa ya adro hye den so ono no na esiesi wa bibia so ayi kama fa numbers na frɛ na mpanifo ene won kasa o pe ba ko pe dodo ebenya ede ama na bibia so ayi kama bushafo yanko yensa ni mu Archipalago Palago Mufasa enu akra na ede che nese e dai ede adea ede adea ebusiafo Archipalago ede nyumfufuro bi aba na metie ni mu atide etie nyuma anyugbe anu odene utie chorus no kra no a ebeje wonsem na menya bi shira yeno shira yeno Dada mi shirayeno Mese shirayeno Dada mi shirayeno 2025 summer beyond Obwa Agu anka dem Dada mi shiraye Archipalago Palago Mufasa masa anu tebe enya asam ketwa na msafo agu ya odi be video shoot na ekoso eni agro location so o choose for video shoot no tisa no dempa o share Archipalago any BC boys me che de chamso boys o mu nya na gira ho no enya o mu nko mu microphone boys o maka bum nza Archipalago de chamso microphone de ho no wadi na agro ho no tena ayi onyi ye ema so nyina anya asam ketwa ene akwata bru kire ja odi ni nkwe wo anya asam ketwa na ofrefre boys ni na o tu say Archipalago ni sa boys ni de onkonya omo ana ono omo a videos ni na omo ehwe tutu niema na o hwe Archipalago akwa dwa kompa no chi statue ho wa bad ni sem shira yeno na reja ni shira yeno ba do de yatio eni ati fucking obi wo aka ebi aka pope na so na koda ayes aso aka sofumi na oda ne na so masa Palago akọ se ma kire Confanoche se YouTube se Confanoche or one of the greatest and you always a prophet krampo and a good so your comfort but the near ma who are Confanoche be ye no Ghana han be si le obi to be maybe so your prophet so your bishop say we be si le obi to be maybe asanteman ma ko nya kase a ye wuro otu say tutu abebi na na pia ntine na eti ba bi wakonya kase nti owo tai Confanoche commande akonya no sikagya ko fifiri wie ba ye ma santema be si le ye very powerful no
enya asem ketwa enti se wo probi amination wa me ye sure so ko ne nchen so a eyeye palago mu fasa akoba ne nsem de a kire obiri konfo cover noche say nhyira bi e wo bia ompan mu so na amua ma bibia so nye kama me ye sure say this video and this song will go far. It will travel far, no doubt about it. When I'm a catcher, because the path I went to see or the human economy. Ebe fa. Now me or the papa shame by somebody. Archipalago. Controversy. Very controversial. Papa shame no, and that's what system you two do be able to go papa shame. Oh, one kasa streaming platforms they call baby. Go streaming nation YouTube. Every be as we come, but this new song. Bible 10 years ago, or share them for a title name. But if you come to be na everybody at the adena, we say a ghetto gospel. Young can get to ghetto gospel. Let us say ghetto for gospel. What you say? Say final title the Bible 10. Who say a name the can a preaching peace, a preaching gospel and kasa. Good news and Archipalago eka wo nyum enya asem anti me de we will say a ghetto gospel enya asem anti Archipalago the new one ba yina enche bia obe drop it na gather for so to so bibia so to make but sa TikTokers no we are modia na ma so na to bia na ma react to the song the music clear the adina aboa ma Archipalago so travel far kuma si yesu be bi ni onti ebasa ni kwanse yesile form palago mu fasa na bi sefo Archipalago ntibi ye bra on to bibi katra mechi ye ka ni we nyina so de nyemo babonte anyem de da mi kwa mi tubi Archipalago sa de ntoko bi asoso na ne ntoko na no odin se wo be kaya na nse oni sunsun ma wo febia actor sunsun ma wo febia ewo beef dindindin aya sankoto ni na fa sagi Afrah ye na ye ni Archipalago ene Afrah ho nsensem social media so emprati ene mu odin social media masa wi Archipalago ni Afrah free wa mi ni de odebetoto ho odo pedi omu metimi du odo TikTok ema odo ni so feel omu metimi di ntuma kuru omu asa omu ya ade asa omu ya tatata our life let go for share Archipalago ni Afrah ayami nwanwa ebi kwensi da to understand say do maybe na kwa life Archipalago na ka say ofira go che ban de dia ya Afrah kwa ntiri wi da ye blog na mentra na ma mentra minka so ada ma minka o de ma minka kakra oso the blog ever to Afrah so ene hoye munu ene nanifa na ade ni kakra Afrah so experiences ade ni bida owie no some man nice one enti sa ade no be ya Afrah enti na Afrah adwiri nyina I stick awa Archipalago so ama Afrah na nkwa do su your life say so oni Archipalago dai omuntama tete ne no be ya pa no say Archipalago de blog eye ne nema ene le ha no because obi ayi ni bida so sa no we social media so mpomo ene sunsun ma we fe mi ya papa je poli no multimedia ajibi kele ene ja ko fa de bae ene sunsun su bo gira be no so Archipalago nya ne se mi na oji no Afrah na wo ye me sa do eni kwa so ya baba wa ne sa baba wa ne wo fe ni wa kono no sunsun kwa wa komuda ya Archipalago mane ni na ho no nyanse mu no na so obi a wotia na no sunsun wotia no in fact no nyanse mu no nyanko sa se mi die ani se mu no sam kekana social media no cha so anya sa no sunsun be ni she bia mu gabi ani sunsun so gada ni wa o mi ya papa die din ana ja mu ka bi wa ni na social media nkomo na no ana
making or shooting of the video and you are for ya they can once a day and Archipalago say why the kubisa no so I when you papa dey for video abrante the odebe kromia ebe ja eze susu wa se ko pie say also oni Afrah na Archipalago Sunsum umra mi baby wate Sunsum ma mi baby and Archipalago do fubuta atemi we di Sunsum na busafo ye machine ebi wo na odin pa mo fa nche but e pese e ba mu say I sense ya na oka e pese me yi bi afudu yentie atemi a Archipalago ebi Sunsum. But he's not like that. Yeah, you may be a trend. Was I didn't give money trust in game once. Was Yami, me now only me game. Mrs. Sunsum, this will be the oil. You find one I say, but one test online away go put. Ain't I am a voice in here. Oh, no, was ya we any no Afrah Johnson ya won. Sunsum. No be Afrah ni Nipa, we Nipa. O so na obi oba na man food man. Was ya we dem movie na wo man na we Nipa. Wo ka sa kwa no. Wo da wo do me voice ni be. Was ya we Nipa. Wo me se wo ene na movie ahu Nipa mo. Ah, mutimi dey wo any people for you. O wa ya just that the we are the country na Afrah. I don't know what should be about. Na anso ha osa de atemi fufuro ebai na ochirewu a eye ni ya pa se onu Archipalago se ugugu ogugu ana wo type she gugu fa onu Archipalago ene Afrah ho uko YouTube Archipalago ni Afrah ebe yi aba se onu Archipalago ene Afrah ibibida si de shili pa se bo de me bema me bema eko share Afrah dim ore le chempna ore le tna eye ni ya se bibisa asiye ha me pa na ya no gwa no kan sa to aso and the left and right attend you na the Sunsum some boy no the Sunsum wo fu bia chinye no one chinye ade ono Archipalago de be je no o Ghana no odwene ho a onyini yire na woti ase so a ne nti ase no be kwa chiri o ka chiri Sunsum cause the boy ne kika no social media no ene sense be wa ase de ma so wan hwe ya ene fa ba bi kura de bi do da no play ma no ti se o ka se Sunsum akoka na bi se we game oni no bi o se o ri ni be game o Sunsum ni be game ni e pe game boy a what e game boy ta Archipalago I'm just for your side video. Well, say woman do am ni do. Hey, me no mu. Now what me say I am you dey am say na Sunsum nya me ho back. Oh, na fa me to kwa me to ko na na sai me. Ni chance, for the channel mo say me. Sia. Enti Archipalago bofu Sunsum phobia. I don't know how you are going to react towards this video. But I believe Sunsum say a very hard pa. Sunsum honestly a no nonsense guy. Honestly onyemre. Eba say so ana ma beef no mu so ayede. Oti ase. Cause we beto na we ato. Na ma social media so ay hot. Social media dey ni kwasa soju because Ghana social media mean can we say there. Ghana social media it is built on controversies, beef, fight and so on. Peace keep well. Ana enioma aye ni jia ni ade ni se keep well. Na controversies ni ntokwa no. E don social media anya asanketwa. Enti eye de ya da pai. Sunsum ohwe ya eye de ya ono so be danti interviews. E don so wan sem beba. Na fight no ada beef no. E be ye kese. Ai ya asanketwa. Obusafo we ene komo kakra free Archipalago camp edeba aye de bro but still should I me should I know should I know
new Bagda, new song. 2025 and beyond. Master, everywhere we are a tough one. A family pie, also beer. Onya and the one some bab one temper, also be a copper unity. And you met that video so very heavy. Master, I'm not very dinner. Archipalago. This time I'm saluting you. Of course, I have to salute you because this time this project you are bringing out very strong, very strong, and it's highly commendable. Project out the Bible, and I'm sure say Ghana for be some abuama bibia so I come out. Avocado powder no so we sanka bia. It's raw man sanka bi. Na de ye wo no you have no idea. But let me tell you. So we come one e wo fom na ya do bi tibi wura wo nipadua nim. E bre bia e pa. Wo ho ana yare we aba. Wo ko hospital go dey nua e ko ya enche na fofrasa ba cho so wo kwam ano na ho de wo fom. Shaase no avocado powder. Na wo no sa avocado powder ya make House of Comfort Herbal and Therapy Clinic e dia ba ya. Me so wo ba fa mi adamase. If you share the brain, you say, Yari may nipadua na ding. Mu a say, bibia be so mu ko to di na mu na murum na afia sa so misisi amanante why o dey to the bia why you weak. Ni nyina no avocado powder e prabi nyina free system. Ope bito na no mwate e be boa ba bibia so aye kama. House of Comfort Herbal and Therapy Clinic ene dia ba. Amanone for mo numbers ni go no. Father Fred Baby awo amono ne bia no se baako anadodo a opetu ye de beba wo ewo Ghana for nso saa the number se de go for Ghana number ne frɛ baby awo pe bia to anom bia no se ye baako se ye dodo ye be twa ma wo so atumi nya bi na baby aso atumi ay kama aha ayo Poku 1 TV first time here no wa subscribe no wa like wa comment no wa share ama foforo so nya bia bibi foforo bi afeche ba de baba be so mo edi de kofi Poku ye makwaba eba KB logistics tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nyoma free China eba Ghana ha ema wo mo che se enuoma kakra bi a obeto no KB logistics de beba wo fie be bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran de ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba akopa no na che se ye ne hwehwehwe mre so KB logistics de ye nuoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so see the fair wiem a 7 to 10 days and afen so say fa ensuo so a 28 days to 30 days na aba be drew pot ama ye yi every honum so e de abrel ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de aba be gu ama na afi ye di free ho aba be drew o mami ho e de ama wa asumdue mu a unya haw bia na asem da say KB logistics e de ama Ghana adwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne say e bia we ni wo first time awoko ana say empo no ota akọ no mo na so ko bia woni ye ntanta KB logistics say wo frɛ ni yi nkutahudie ana say woni ye nkasa ye faw e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom ama dwadifo place of convenience efie no wo nipa dodo a efa ne senti no e first come first serve basis se wo fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa wo airport na afi se wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankoboka na asem de ba ko bio no se oba AB logistica ye free no e wo form papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo se ye de no wo form especially with your services a ye surrender aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne ye di nkomo a ye numbers anegu tele no so no ubetimi afa na wo ne ye di nkomo KB logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama wo Poku 1 TV.